خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواسني وان كان أما هردفا جرتني في خطي قبولتني هردفتني اللين خاما يسن دقبي في توري يسن دقبي اللين قيانا الرا قيا أجائباتي وري بهبيفتو راجرم بها إثيوبيا خرا أدول إرا دفتو خرا إفني إرا إثيوبيا دفت خرا أمالي إفني إرا راب سماجرو وري جرو جينوتي دعوة جتشو دندينيا جينوتي دعوة تو أرى أستي والغي رب سبحان الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وان تقوني يني رب سبحان الله أكوان كان فيت أباسو مرتيسو وان دبر سيف بكتنا وليك أبامني چارا قدادا در إيدا در الأوابر جرا دامسي أرى نتقامنو أكا هواسا علماء دعاة هواسا رابك بؤيتاني دامس نتقامنو دامس جبادا وان نديف نجان نمن ديف وان جلاين لخط يوجد اللي لخطشون دندين جلاين رفا يوجد اللي رفون دندين ركو هواسا ركو جولي تنجا جولين jiruu jirjiirrachuudhaaf biyyarraa bahan sababaa fi sababaa alatti illee waantu walitti fidee fi maaltu walitti buusee duuba siidhaa nuti gaa dhibbatti illee beekuu baannu haalli ijoolleen teenya adda wal qooddee maqaa adda addaa nuti rii amma maqaa san akka du'aatatti nutti ulfaata maqaa san illee ji'uu nutti ulfaata yoo haqiiqaa taate ammoo adda wal qoodanii garee godhanii naannos ganda walii kennanii wal lolaa jiran naannawa daangaa Suudi Arabiyaati fi Yamanii fi akkuma walii galatti naannawa kanatti ijoolleen wal miidhaa jirtu waan kanaatu arraas nu baase ni turtanillee injiinaa hin turre waan nu tursiisee jira yeroo amma duraani beeytan rakkoon tun gaafa uumamtee baanee lallabaa turre gaafa dhiyoo tana eegalamuu deemtu immoo aduu har'aa booda walaa sheekii walaa qeesii tokko yoo nu afaan dhufe isaatu beeka jedhamee eegalame sheeka waan si ajaa'ibsurra tokko keessan hin beenu walaa sheekii walaa bari akka itti jaanillee si dhiba sheeka akka itti jaabanillee eegalame dhiiroo nama dubbii oowwisuun taanu jennee oduma garaa nu nyaatu bubbulle waa'ee kana keessatti namni aqlii qabu hundi ni beeka kabajaa meeqa walirraa fuudhamtee ijoolleen teenya kabajaa wal dhorkitee lubbuu walillee dhiiga walii dhangalaaftee waan dhalti ilma namaa tokko walirratti hin dalayde tuniree waan hiikaa biroo barbaachisuumi abbummaan fedhe namni duniyaa tanarra jiru namni aqliinsaa fayyaa qabdu namni waan san qeebalu hin jiru keessaawuu wanni garaa nama nyaatu joollumti hawaasa tokko joollumti ootaa fi dhaloota tokko hoggaa waan kana walirra dalaydu irra nama ajaa'iba irra garaa nama nyaatallee kanaafuu yaa ijoollee teenya hanga dabreewu rabbummaan rahmat isaatiin nu haa dhaqqabu akka warra baha Itoophiyaa jirutti waan kana daqiiqaa isinitti amma lallabnu kanarraa kaase bakkuma jiru tanatti akka dhaabdan isin gaafanna akka abbaa tokkotti akka obboleeyyanitti akka ilmaanitti ijoolleen tun hundi ilmaan keenya rakkoo tana akka bakkuma jirutti dhaabdan nama karaa adda addaatiin booji'amaan duniyallee seera qaba akkanuma ufumaa wal boojitanii harkaa wal qabdan namoota qulqulluu waan tokko hin balleessin namaa wal lolellee quban qabne oduma karaa deemuu qabame waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa walaa taziru waaziratu wizra ukhraa lubbuun takkalleenu dilii nama tokkorraa hin gaafatamtu toju waan abbaan kiyya balleessirraa ani hin gaafatamu waan ilmi kiyya balleessillee hin gaafatamu akka shari'atti waan kutaa takka balleessiteef kutaa takka adabuun seera takka ilma namaatii fi seera rabbii keessallee hin jirre waan ta'eef wanni kun dallansuu biroo nutti fida
namallee nutti kofalchiisee nullee qaanfachiisee salphannee akkatti deemnu wallaalle kanaafuu waan kana asumatti dhaaba gara nagayaa gara waltahuu gara fixatuu gara sitti akka nuu deebitan asumaanuu dhaamsa dabarsuu barbaannaa mirga khiyyaangaa tarreetti dhiira hedduu jira Sheekh Jamaal irraa kaafnee dhaamsa wal fakkaataa isiniif dhaamna maqaa hawaasa keenyatiin galatooma jazakumullah السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام شيخ أنا من أرجو جدا جلالي لك ربي مرقس يقول أنت برسي كتابتك كسي كتابتك كسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أواسا خينيا ورسا قليتي نتنا أجيسا أفان نتيسني دبنون كان خبيتا ilmaan ootaa ilmaan dhalootaa ilmaan saba tokko ilmaan amantaa tokko warra biyya tanaas wajji qabnuun madraka arraa kana sheekha dubbiin tun arraboodan deebitu tafaa'ulumaafu bakkirraa lallabaa jirru tun magaalaa jaalalaa magaalaa hawaasummaa bakka magaalaa qaroominaa wanni Itoophiyaa tana fakkii Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa xiqqoo jedhaniin fakkii Itoophiyaati. Itoophiyaa laaluu namni fedhe dire dawalaala biyya tana keessatti namni Oromoo, Somaalee, Amaara, Tigiree, Guraagee, Hararii lakkaawin fixu sabaa sablammiin kana bira kutee Faransaay, Araba, Hindi namni hoggaa dubbatullee biyya tanatti afaan wal keessa godheeti yeroo takkatti afaan shaniin dubbatu jecha tokko jechuu ergaa takka gama jalqabaatiin Amaaranyaa, gamanaan Oromanyaa, gamanaan Somaalenyaa, gamanaan Arabanyaa, gamanaan Hindi wal keessa laaqee dubbata. magaalaa qaroomina hargansuu Itoophiyaa jechuun bakka Itoophiyaan hafuura baafattuun hafuurri Itoophiyaa asiin baabee akkasii hubadhaa somba Itoophiyaa jaaniin magaalaa irra jirru kana Diredawaa sombiyoo nagee qabaati biyyi guutuun nagee qabaati qaamni guutuun nagee qaba yoo sombi nagee qabaate jechuudha maaliif jennaan isatu dhiiga qaama keessa wanni godha asiin hafuurri baha asiin sagaleen baati biyya tana wanni bahus asirraan baati wanni seenus asirraan seeti madraka dirree magaalaa jaalalaa magaalaa Sheekh Amin Ibro faa keessa dhaabbannee isin dubbachuu jirra Sheekh Amin qofaa miti biyya guutuu wajjin qaba hayyoonni ogeeyyoonni akkasuma qabsaa'onni bakkitti wal gayaa turan asii wanni asirraa face biyya hunda wal geessi asirra dhaabbannee isin dubbachuu jirra arratti irraa booda waan kana wanni isiniin jennu obboleeyyan keenya seerattis shari'attis namoomattis woomata kallattu obboleeyyan wajjin dhalate ilmaan adeeranii maqaa gandaatiin wal yaamanii ganda walib baasanii gandaa wal loluun qaroominaasii miti beekumsaasii miti adaba naamusaasii miti namoomaasii miti kuni gadi galummaadha nama abaarsallee rabbi isinirraa haa qabu nama abaaramee waan akkanaa dalaga arrarraa qabnee wanni isiniin jennu ilmaan obboleeyyanii biyyattuu hawalin lolle biyya namaa keessatti gandakka walin lolle imaltuu keessatti nama maqaa walib baasanii nama miskiina nyaatee garattin dhugin nyaatee garattin quufin dhugee kadheebuun bayin bahararraa akkannichi been qabanii hamtuu irra dalagan tana rabbiin nu naaditu waan kana ganaa rabbi nutti hin deebisi fuuldurallee islaamummaanis isin qabne obbolummaanis isin qabne namoomaanis isin qabne arrabooda ilma abaarame ilma haadha abbaan abaaran ilma gosti abaarte ilma biyyi abaarte biyya tanaaf hin tolle biyya namaa dhaqesaniifis hin tolle yoo taate malee arrabooda maqaa gandaatiin walit deebi'anii wal loluu wal miidhuun asitti dhaabbatti nama yoo wal lole nama lama wal lole wal dhufanii walii araarsan badii nama tokkootiif namni tokkoon gaafatamu lamaa wal lole san dhugaa namni lama wal lole wal infaarsu lamaan jechuu khabiraa jechuu akka walitti hin deebine jecha dhaamsi guddaan ammoo dhaamnu nama sheekha fakkaatu nama hayyuu fakkaatu nama ogeessa fakkaatu beekaa manguddoo biyyaa ka fakkaatu ka maqaa gandaa himatee dargaggeessaa fi shamarran hawaasa biyyarraa beekana walib buusu abaaramaan kam sheekarra isa kana biyya isaa jiraatu achi isaa jiraatu namni tarkaanfiin irra fudhatamuu qabdu kana nuti asumaan biyya tana mootummaanis nu wajjitti yaada biyyi hawaasnis itti yaada biyya abbaarraa baddiyoo baddeesi namoota arraba dheeratu ha gandi abaluu akkas jee ganda himatu sheekaas yoo ta'e manguddoos yoo ta'e abbaa qabeenyaatis yoo ta'e hattuudha nama biyyaaf hin tolle nama sa'aan tolle alaamanaan tolle maatii waatiin tolle mootummaanis asumaan sagalee teenya tana yoo dhageessan
bakka jirtanitti tarkaanfii karra fudhatanii isiniin jenna addunyaan silaa'uu bahara keessa oguu deeman dooniidhaan yoo tokko bakka takkaan ure urusan yoo harka qabuu baatan bishaan achiin nama seenee ganda guutuu liqimsa kanaafuu obboleeyyan keenya ni saalfanne ni qaanfanne akkatti dubbannu wallaalle akkatti dubbannu dhabne wannummaan itti arra eeneewu garanaan garasiin bakka irraa dubbatan hin qabdu dubbiin rabbi sodaadhaa dhaloota sodaadhaa namooma sodaadhaa arra booda waan kana nurraa dhaabaa isiniin jenna madaraka magaalaa jaalalaa magaalaa dirree dhawaarraa isinii dabraa jiru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم ساشي كنتي تنيا ورت فايد مربي نهاجلو وأنت كونين دبلو بربادو هجا درو بيجاباتا وهي أكنانوت أكنالوتات أكجندا وهي باتني خان ولي كنا أكا والبين سني باتني مي إيجا تشيلي تمالي في الدول قدر kana jecha wanni kun hedduu fokkotaadha safuudha warna sirna fokkotaa waan gartee sirni duraanii sirni kana duraa gartee hawaasa kana adda qooduu ture amma isin haaree biyya namaa keessatti deebiftan jechuudha waan sirni bara wayyaaneedha jechuudha hawaasa waliin fixuu turan isin biyya namaa teessanii biyya gartee itti silaade jijjiiruuf dheeytan teessanii waan fokkottuu shanyii fokkottuu facaaftanii shanyiin isin facaaftan san achumatti rabbi haa dhaabu nama hangammaa gartee qabamee waan kanaaf miidhamellee asuma dhaabaa gallakisaa waan kana asumaan xumura jechuun barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حواس خينيا قارن تناسي ولد قبمنه لله ثم للتاريخ ربي بجتة إيجاسيمو سينادا نمني الرجع اللسيس خا اتقام ديلين خا الرجع اللسيلين خاوسو أركو كوانين هن أركيني تهلين سينادا سيناني سن الرامفتو الرا الحمد لله ربين شيكم ببريدا غنا وجين الناس النقابئه ولك بمنه وامچا دبر سوداف دفون كينيا سببا واحد دوران ركوب سنف لا أكنا ما هو ما تتني ركوب سنة الممناماتي وانا كنا ولر الدلقة نونجاني تلما فادا أكسبات تت ركوب سنة سأمة ما دلوتا تكو خانوا ما أفان تكو خانوا ما أبا تكو تي أكنا والقود آهيجان خزد فادا خانا الرحمة أكا أمانتي تت ركوب سنة أمة أمانتي تكهمتو خان إسلام ما ولنقبو saniitu akkana wal godhaahi akkana walirratti hojjetaahi ijjaama dhukkuba karaa meeqaatii bakka tana walin nu fide jechuudha saniif wanni jennu rabbi ragaa isinitti haa ta'u dachii samiin ragaa isinitti haa taatu malaayikaan nu dhageessullee ragaa isinitti haa taatu wanni isiniin jennu rabbii keessan sodaadhaa arra qalbiin kafayyaan qabnelleen isinirraa dhukkuba lammaffaa isinirraa dhukkubsachuudha jira خفيا قبولين ديبيه إسن الرادو كوبسا چورا جرا وان تكا غرّي نما هندگين شر هم تورا تكا إجينا ما هنركن تكا قلبين نما هيادين سني أركا جرا دالوتو مغينا دفوف جج ilmoo keeysan zarii teeysan ilmoo isin booda dhuftu ilaa guyyaa qiyaamaatti hortee teeysan yaaduudhaaf jecha harka ammatti keeysaa fudhadhaa Allahumma shahad rabbi ragaa haa ta'u dachii samiin bakkirra dhaabbannu tun magaalaan tun warri daawwatu kun ragaa haa ta'u dhaamsa gabaabaa anis kanaan dabarsaan isiniin ja'a wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wanni bakka tana nu dhaabaadhaa jiru akkuma dhageeysan kana obboleeyyan keenya waan ilmaan keenyarraa obboleeyyan keenyarraa dhagayaadhaa jirru argaadhaa jirru bakka teenyutti taa'uu dadhabuu gurri keenya waan hamtuu dhagahee hirriiba dhabuutu bahaadhiyarraa bakka tana waliin nu fide
namni waa sadii waliin qaba amantaa biyyummaa shanyummaa waa sadeen kana wajjin qabaachaadhaa nama deebi'ee wal nyaatu wanni inni fakkaatu nama qaama isaa mudhii olii fi mudhii gadii wal lolu fakkaata akka nama mudhii gadiin qaamni kun kiyyaa miti jee ifirratti loluuni ciruu abileetti baafatee akkas fakkaata hoggaanii fi nama afaan san dubbatu laaltu namni inni irratti dalgus afaan san dubbatu hogguuni fi laaltu biyya inni himatu hogguu laaltu amantaa inni himatu hogguu laaltu waan aqiliin namaan fuune waan sammuun namaan dandeenye waan kanaatiitu deemaadhaa jira dhiiroo hogguu takka takka waan nama jechisiiftu keeysa namni kun nama moo suuraa namaatiitu waan kana dalaga waan nama jechisiisu aqiliin namaa namarraan fuutu kanaafuu dhaamsi akka reefun tana dhageenyu obbolummaadha kan abbummaadha kan sabummaadha kan amantii aboo namni waa sadeen kanaan hin bulle namni waa sadeen kun isa ittiin hin dhagayamne nama jaanii walla kaan hin qabu reefu jarri muggarra qaqqabiyaan inumaa namni kun abaarsallee haqanii godhataa hun jaa'u namaa miti namni wanni hangi kun isatti hin dhagayamne bikka toluun hin qabu haa taatu dafnee akka aaruun muka yoo darban waan shidan dhabanii quba fi ajaa'ibaa muraniif irraan darbanii numa wal'aannatan jedhanii yaa nama waan kana dhageessu silaanii dhageessanii garta arguuf jirta rabbii kee sodaadhu obboleessa kankee nama tahuu isaatii jecha kabajaa kenniif karramnaa banii aadama jedha rabbiin ilma namaa dhaloota ilmoo namaa kabajaatti goone je diinni raaree keessatti hoggoonii fi wallole qaanuuna qaba kaa nama boojamee harka isaa seenu isa eegu akka seera addunyaattis akka seera islaamaattis kana hunda keessaa qabee waan inni ittiin bulu hin beeynu kanaaf isin nama tokko lammii takka biyya takka amantaa takka san dhabda yoo amantaa walis hin hiine biyyummaa walis hidha yoo san hunda dhabdan ammoo biyyummaan namummaa walitti isin hidha kanaaf obboleeyyan keenya maqaa nu balleessitanii hamba keessa babboonu kuttanii rabbi sodaadhaa walirraa harka kaasaa akka waan san keessanitti deebi'aa fuudhaa nu agarsiisa abbaa kan kee manatti mataa isaa qaqqabde san deebitee ol fuudhuu sirri jirti mataa isaa ol qabu har'a abbaan kan kee maqaa sababa kan keetiin mataa gabbuuseeti hawaasa keessa gabba'uu qaanfatee jira haati tante namni waan akkasii dalaytu lammii tantee ta maqaa cabsite san deebitee gammachiisuun asumaan dhaamsa abbaa kan kee haqaanyesite san akka biyyatti mataa deebitee ol qabuun ani waan sanniin dogoggoree dhiifama naa godhaa jettee hundarra kanama ajaa'ibsiisu kadalagerra hawaan san fayyaada hiji'ee qilleensarra ol bahee gaazatti naqeef ruuxii itti afuuf kajaynoomse dilii namticha dalageetii fi kagammadee waluma qixa akkasi quba qabaadhaa kanaaf dhaamsa kana nurraa fudhadhaa rabbii warra waan dhageen fayyadamu isin haa godhu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكو أرنا ركوبة سلاكنا ركوبة نينجيسا namni ilmaan akkanaa qabu bakka itti ciisu hin qabuufiin bakka tana dhaabbachuu jira malee kadandee bakka tana dhaabbatu mitirra ijoollee teenya lallaba sheekota keenyaa dhageessan yoo amantii takka dhugumaa walii qabaanne yoo oromummaa waliin qabaanne wanni isin dalagaa jirtan akka sabaattis akka amantiittis bidaadha oromoon akkana qabaachaan turre kaleessa akka amantiittis akkana qabaachaan turre qabaachuus hin dandeenyu ni isin jira tokko kun wal qooddanii garaagarana baatanii kun kana miidhee kun kana miidhuun kun kanaa tumsee kun kanaa tumsuun wanni kana akka amantiittis ajooytuudha waan irraa dhorkamneedha kaleessa abboonni keenya akkanan turre jaarraa abbaa gadaa asii waaqoo guutuu barbaaduuf baale dhaqanii waliin wal ta'anii qabsaa'uu turan waan qaban jabeeffatanii tadhaban deemanii waliin barbaaddachaa turan harargee fi miti arsii fi miti oromoo guutuudhaaf dhaabbatanii biyya teenya saba keenya biyya teenya bilisoomsina jedhanii jarrisan harargee fi arsii irraa baale irraa walitti dhufanii waliin deemanii qabsaa'aadhaa turan
arra ilmaan jaarraa abbaa gadaatii fi ilma waaqoo guutuutu wal qoodee garaagara nabbihee wal miidhu jireechuun osoo dhageenii jari sammaan nuun jaan dhuguma rabbiitti nama waatti dhageeman nama waa yaadu nama waa hubatu namni jara san seenaa isaanii beeku arra seenaa abbaa ifii gatee seenaa abbaa ifii lafatti irra ejjatee waa waliin miidhu dhugaa rabbiif ijoollee teenya karri isin deemaa jirtan karaa miti akki isinitti jirtan akkaa miti waan kana dhiisaa yoo diinni Harargee fakkaatu diinni Arsii fakkaatu waliin isin fixaa jiraatellee gamaa gamana ija banattaniif irraa laaluu qabdan nama hedduu jira kan keessa dhalatee guddate kaafaan keenya nu caalaa beeku ka aadaa teenya nu caalaa beeku ka gaafa miidhame nu yaammatu yoo namni akkasii waliin isin fixaa jiraatellee bakka tana irraa laaluu qabdanii namni Harargee keessa dhalatee guddate ka Harargeen ta'in yookaan saba keenyan ta'in nama biraatii wajjin waliin bu'ee Harargee ta'uu kiyyaa fi miidhame yoo jee nama sanii jettanii harka holkaaftan yoo taate Arsii irratti namni Arsii keessa guddate ka Arsiin ta'in kanuu kana tokkummaa teenyan feene waltaa keenyan feene jaalalaa fi tokkummaa wajji jiraachuu keenyan dandeenye gamaa gamanatti wal mari'atee nurratti Arsii fi Harargee ta'ee nurra walaa'ee nurra wal nyaatee nurra wal lolee waan Arsii ta'eef kun namiidhe waan Harargee ta'eef kun namiidhe jee yoo ka waliin isin dhawullee taate jabana dhaafirraa laala nama hedduun nu keessa jira akkasitti tokkummaa teenyan feene ka jaalalaan nagaa wajji jiraachuu keenyan feene lafeen arbaa yoo isii waliin dhawan malee cabxuu jenna nuti duris namni akka itti nu cabsaa turan waliin nu dhawaniiti takka ifii nu dhawanii nu cabsaniin beekan nu waliin dhawanii nu cabsan malee arrallee wanni san numa jirti waliin nu dhawanii nu cabsuudhaaf kun nu fakkaatee kun isin fakkaatee garaagara nabbahanii nu kana wal nyaachisuudhaatu mala ija banannee waafirraa laaluu qabna ija banannee maaltu waliin nu fixaa jira rakkoon biyyaa isin baafte rakkoo jireenyaati kunis rakkoo jireenyaa biyyaa baase kunis rakkoo jireenyaa biyyaa baase karayyoo waliin dhuftan wal jabeeffachuutu isinirraa eegama wal mararfachuutu isinirraa eegama rakkina biyyaa isin baay'isan injifachuudhaaf tokkummaan harka wal qabatanii fuuldura ce'u isinirraa barbaachisa malee kara fashaltanii wal nyaattanii wal miitanii wal hiitanii gochi amma isin walirra raawwachaa jirtan gocha maqaa kaasuufillee dubbachuuf himuufillee afaanin nama ulfaatu rabbii keen sodaadha namuu guyyaa qiyaamaa koba qabrii seenu teessan gosti waa takka isiniif hin gootu akkuma nabiin keenya jaan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi man baxxaa bihi amaluhu lam yusri'uhu nasabu nama dalagaan isaa isa kufifte fatanaa gosti isaa fatanaa isa baasuu hin dandeessu akhiratti gosummaan gandummaan shanyummaan lagaa fi kutaa waan takka namaan gootu kawaa namaa godhu dalagaateeti nuundu abbaa tokko irraa uumamne Arsiin ilmaan Xummugaa bareentooti Harargeen ilmaan Morowwaa bareentooti ilmaan Humbannaa bareentooti ilmaan Qalloo bareentooti ilmaan adeerraniiti wanti wal nu nyaachisaa takkallee hin jirtu waan waliin dhabne yoo taate malee waan irra wal dhabne takkallee hin qabnu wal taanee waan dhabne waliin barbaaddachuu irratti hafuullee ifannu waan kana dhiisaa sheekonni keenya kaarras dhaabbatanii lallaba isiniin gahaa jiran kun Arsii irraa illee bakka bu'anii Harargee irraa illee bakka bu'anii hundinuu ilmaan keenya janii bakka takkaa dhaabbatanii isiniin lallabaa jiran dhugaadha abboota keenya nu lallabeettanii akkuma isaan ilmaan keenya janii qomadootanii isiniin lallabaa jiran kana yoo isiniis abbabbeeytanii abboomtanii fi amboomtaniif waan gaariidha Harargee fi Arsiin Harargee fi Baalee oollummaa walii qabna amantii waliin qabna rabbooma namooma soddooma waa dila takka walii qabna kana hundaa waa waliin nu hidhu dila kana dhiifnee cirree walitti deemnu yoo taate rakkoodha moggaa teessan milladhaa waa waliin isin dhawaa jiru firraa laalaan dhaamsa kiyya lallaba keenya kan rabbiin isin biraan haa ga'u warra fudhateetti hojjetee waliif firoomee wal obboloonfatee waliin deemu rabbi isin haa godhu jenna galatooma ulfaadhaa inshaallah as booda nagee malee jeequmsa isin irraa dhaga'uu hin qabnu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu du'aa godha rabbi nu haa fayyisu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليان خينيا خسقلية تينيا تنا دقيسان للبي علماء تينيا للبو جرت للبي دعاني للبو جرو دري دعا خيسا مقالا بها افتو بها أدودا مقالا أكريفو جي شيني خينيا somba dirree amma somba Itoophiyaati je biyyitu yoo sombi fayyaa tahee nagaa taatii je dhugaadha saniifuu inshaallah obboleeyyan keenya arra lallabbiin asii ulamaa'iin tun lallabdu silaa namni hoggaa taa'ee waa lallabatu taa'eeti dubbata dubbiin teeysan tun arraa dubbii nama teeysiftuu miti شيء من فانو قا محاضرة قرو دابتين محاضرة قرو أكسن سينا
akkasii mi dhaabbatuun ara dhaabbataan saa kuni dhaabbata lubbuuti dhaabbata lubbuu silaa namni taa'ee haasa'u namni taa'ee haasa'u namni ti lubbuudhaa taa'ee haasa'uun qabu ol dhaabbatee ol ka'ee dhaabbatee haasa'u malee saniifu ilmaan keenya lallabbii culamaa'iin teenye tun lallabde rabbiin qalbitti isin haa qabu obboleeyyan keenya ilmaan keenya nuuf ilmaan hin ba'isin akkuma sheekan keenya jaan waa dhabaatu isin baase waa harkataaf baatan ammoo hireen teeysan wal halaaqa taati waa harkata dhiisii wal dhabamsiisuudha taati namni obboleeyyan wal dhabamsiisuu kaayoon godhatu wal utubuu wal kaasuu wal gargaaruudha kaayoo godhata kaayoon teeysan tun akkuma reefu obboleeysi kiyyaanas jee abadan waa lafaa miti kaafaan keeysan dubbatu isin keeysi jira mee nama likkii malee isin keeysaa finiinu duuba isaa qoradha gama bahaatii fi gama dhihaarraayis nuti yeroo hedduu gabrummaa irra turre namni gabroome waa hedduu irraa hora mee hormaata saniif qoradha akka biyyaattis dawwalaa gaafadha mee achi waa if hin beeytanii mee ollaa isaanii qoradha hoggaa qorattaniif bartan saniifuu yoo if hoggaa yoo akkasitti if bartan baraaramtan yookaan kaan ammoo booltii biddaa tanii warri isin keessa guddatee afaan keessan dubbatu itti isin guuru isinii qotee jira gowwoomtee saniin hin dagamin dhaamsi nuti akka abbootiitti isinii dhaamnu saniin hin dagamin boolla ibiddaa taa warri afaan kee dubbatu sii qote saniin hin dagamin namticha sammuusaa baala sammuu nama hadoochu kahaadhaa fi abbaa fi safuu warra irraa dhalatee wallaale san kaayoon godhan kaayoo isaan godhatin kaayoo isaa san bikkaan ga'uudhaaf tattaaffiin godhin namni sammuu if hadoochi haadhaa fi abbaa hin beeku mataa isaatu hin beeku takkaa nama sammuu isin hadoocheetu san duree godhattanii jala yaatanii alaakamu jirtan taha takka ammoo nama afaan kee dubbatu kakaayoo si kaayate san jala deemte alaakamu jirta taha saniif ilmaan kiyya akkinin isiniin jennu akka abbootiitti akka dhaamsi sheekotiitti mee if moggaa milladha mee if jala laala namni arraan tana dhaamsa kana dhage inshaa Allah akkuma reefu shee Jamaal jee arra booda ni dhaamti dubbiin tun akkuma jee arra booda ni dhaamti inshaa Allah rabbi isinirra haa dhaamsu rabbiin du'aa isinii goona rabbiin isinii kanaas wal haa beeysisu asitti hirriiba nu kuttan hirriibatti dhabne teessuma dhabne dhaabbanni kana dhaabbattuun kun akkana dhaabbannu kun waraana keessan itti jirtanii tokkana nu dhaabalaa kanaaf faxee nu dhaabu jira saniifuu inshaa Allah ilmaan dhaamsa culamaa'ii fi dhaga'u dhaamsa haadhaaf abbaa ofii dhaga'u dhaamsa saba fi dhaga'u rabbiin isin haa godhu dhaamsa gaa kanarra dheereyseetis dubbatu waan hin dandeenyeef obboleeyyan keenya hedduutu as jira hiriyaan teeysaniis kunoo dargaggoon hedduutu isin eegaa akka abbootii isinii dhaamne akka culamaa isinii dhaamne asii achi akka hiriyaa teeysanii dhaamsa hiriyaa teeysanitti isinii dabarsinaa dhaamsa hiriyaa teeysanii dhageeffadha inshaa Allah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوني في للبني هنجا أمان تنا للبني واتك بوام في دين بوا في دون ديم. أنا وانا ما شيخا في أستاذ أنس جاني الرف هلان قبا. هاجا أمان تنا قوتشا مني ليكي في قوتشا هيلس اللاسي قوتشا ورا دبري كوما تشاتور. إذا أجرد أمن ملي نخيسا نمني خلفتي خاكا إسان دراني تجري تشو نقول نخيس. ومتججبا. واتك شيخ ديك على ساني تنجينا نكمنا ربي سنا كجلش
jallaa keenya rabbi isin haa qajeelchu maarraa nama qaqqaban halaafinata fudhachuu maa dadhabna nu jallise nulleen jallisuu baanu shayxaana jallise warra maqaa nu balleessuudhaa dhufe minilik faan beeki Itoophiyaatti akkas godhanii lafa tanas falmachuudhaaf sumaal achi inni falmatuun nu dhibe ya lammi tanto khotu simbana ya lammi tanto khotu simbana anafsi male en wali ana wali ifnana anafsi male en wali ana wali ifnana ya lammi tanto khotu simbana ya lammi tanto khotu simbana anafsi male en wali ana wali ifnana ana ma jirjiran qaba saahiba kiyya tokko ni eega beeki saahibni maa kiyya sunu arsiidha yoonii fi as ganama nama arsiiti wajji galgala nama arsiiti wajji harargee yoo dheete yoo baalee dheete bakka fedhetti namni keenya wajjin jirra wajji oolla wajji bul walirraa fuuna ammoo maqaa kana fudhatanii achirraa maqaa kun baalee kun maarreedhaan jechuudha yollee teenya haasoo shee amiin rabbi isinitti haa qabu haasoo shee jamaal asii ol namni biyya tana keessatti oromoof waa dhaama jaan hin hafne macarrashaa damma kun baka as booda wanni takka nafne yoonii fi rabbi isin beeysiseetuma ifi hubachiisee isin dhaabe malee nutilleen ifirraa isin sodaannu wayoo dhaloota keessanii fi isinumarraa waan fuuldura isin qunnamuu taa'u ummata shee amiin bira tarkaanfate shee jamaal aliyyi bira tarkaanfate ummata sheekotii gurguddoo tana shee jamaal haajii irra tarkaanfate sheekotii gurguddoo tana irra tarkaanfatee dabren tahina tana tagolabbi rabbi haa godhu nutilleen abduma kasii qabna inshallah as booda as biran kuttu isini wal bira taa'ee hadeen gadda kasi garaftan san bira teessanii dhiifameettanii mataa wal dhungatan rabbi nu haa agarsiisu viidiyoo akkasii yeroo gabaabduu keessatti taqilleensa rabbaatu rabbi nu haa agarsiisu isini aboono ana akkasii isin rabbi sheekota ki qalbii teessan irraa dhiifama naa godhaa kajew rabbi isin haa godhu ifuma keessatti zanni badanii wanna qurramaa turan sheekotiin arraantan as bahanii dubbatan tun ammoo asii achi rasaasan qabdu sheekotiin wanni isaan qaban madaafa sidha wanta kalleen qaban waraana si erganilleen qaban ammoo hoggaanii fi yaa rabbi jara kana atummaan mala nurraa godhi gizee jaan an hin beekute wabillahi tawfiq assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنيس دامسي خيّة جواب هذا دامسا للبي علماء تينيا أستقبلت إسنيف للب دغنا ربي ورق أمتك أو ربي سنا